Ketheka mutegeri weru TV ni bwega ntumboko na kanya kugwatanira na unikire weru tha mugwanja unibitagwa ntinyari kinywa tukenjiria nteto chietu ritankrukia 690 ni gwatikanite ntere chia Mwangaza wa Bera county ne Isiolo kire Musako graduate thitwe na mbere ni nakada bagwatanirite na ndwangi ingi chia ukaria Bantamurangiri na gutomenyithia Nkorokie rita 690 janchobi ndege ni watho ni gwati ntere chia Mwangaza si wa Bera ni kire operation ire yotongeretwo ni maabitha bokaria amwe na county commissioner na rwangirwa kurwa na utumiri bwa ndawa chia mbugita na kada. Tumekuwa tukifanya crackdown hii maneno ya illicit brews na maneno ya drugs, na hivi leo tumefaulu kunasa lita 140 za molasses ambayo wanatumia kutengeneza hizi pombe haramu. Tuko pia na muratina lita 100. Tuko pia na pombe aina ya ndume lita 590. Tuko pia na apparatus 30 za kutumia kutengeneza pombe haramu. Tuko pia tumearrest watu 24 kuhusiana na jambo hili la pombe haramu. Alafu tumeshika wenyeji wenye kutengeneza hii pombe watu 2 na wote total ni watu 26. Pia ningependa kuwahimiza wananchi ya kwamba hii pombe haramu inatengenezwa pia kutumia madawa za kunyunyizia mimea, insecticides. Hapa hivi tuko na insecticides aina 2 ambaye tumesikuta ya kwamba ilikuwa imechanganywa na hizi pombe, na hii ni sumu ambaye ni hatari kwa binadamu. Akiaria county commissioner na ugite bakendera kurwa na ndawa chia mbugita county ne ya Isiolo. Kuanzia siku hii ya leo, moving forward, tutakisha kama tunapigana hizi vita hadi tulete Isiolo katika hali ambayo utumiaji na uuzaji na usambazaji wa hii mihadharati na dawa za kulevya unakwisha kabisa. Rotere ne rwaro no mwerekithia ona kada Isiolo na ugite ongere kubwa wagibo karene kumania na utumiri bwa ndawa hizi chia mbugita. Vijana wadogo wale ambao wako shule, wale ambao wamemaliza shule, wametumia hizi dawa za kulevya, wengine wakapata shida ya kiakili. Ukiangalia hapa Isiolo town unapata watu wengi sana ambao wamepata hiyo shida ya kiakili. Pia kuna wale ambao wame drop out of school, na hiyo imeleta uhalifu mingi sana katika hii county. Nkoroki thirikari county Isiolo ni ugite ni kitachariri gatumika kiri wendie bwa nchobi county na Isiolo. Isiolo County Government tumeweza kupata Liquor Act 2025 ambayo ndio tutatumia kufanya regulation ya pombe kila mahali. Botera ntutu chawero weekend kuma Isiolo mbeta Bantam Murangiri. Rais Ruto nethiritwo akiaura wari gavana wa Baire county ya Meru Kirito Murungi ngugia tamukariri giti wa kurungamira board ya Competition Authority kagite ne okawethirwa akeru ya ura wari mubunge Joseph Toirwaki kurungamira rwangi rwa Kefis kwa miaka ingi 3 ijite. Tukitana mbere na ntingi na ndi atumiria ntere chatigania ni bona ni tie gukenera mibango ya gutaura Bibilia na ruthiomi rwa tigania aria hantu bamwiriga juju kwa kagita bethiritwo bakithoma Bibilia yao na ruthiomi rwa imenti. Brian Kimathi rina report ije. Ntukwe na arua atumiria bakanisa cia Tigania Central bagwatanirite na BTL kiuthurano gia gutaura Bibilia ni bathithite musemano Mikindori Tigania East kwambiriria yukuria luka riandikwi na Gitigania. Na nyuma ya rugendo rwa maguru bagikurukira market ya Mikindori na gukinya gikaro kia Maromba yukuri urikirugurwa bwaga kiria Kristo janjira ya kuria mbiriria gutumirwa. And I want to
the name of Murungu. Ndakira rieto Murungu. And I said Murungu. Ndawa Murungu. Na ndikiribo ritagaira rinene muno na ribatethetie gwita mathina jamwe jarario kiri kuthoma Bibilia na kureta kwerewa nkuruki. Antobatiania, as Isaiah 60 verse 1 says, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. I think this is a great day for Tiania. We have heard the word of God for many decades in the Imenti language, and now the Lord graciously desires to speak to us in the language of our hearts. Now today is a great day. We have been translating the Tiania Bible into their language, and today we shall be dedicating the first gospel that we completed, the Gospel of Luke, in the Tiania community. Biyo tomatoikra nonto mwambo yoto ya Tiania na chionda chi Africa ni intonation language. Edere to kuwa a, e, i, o, u, e, o. Kato kuwa igbo to arakio. Yukuri uria St. Luka na nderitu mwambirio bakiuga mubango joroja gutaura Bibilia yonde. Tugesa na mbere kubwithiria the rest of the books we are going to continue in translation. God helping us, resources coming forth. We shall do the New Testament, God willing. From today, we will be counted as one of the many communities in the world that are able to access the word of God in their languages. Kiripoti la Nteto cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Na ndimutegeera tuza tukiwatana na mwandiki wetu Anto Dennis Mugende kiri gicunci kia bithato kia rugono rwa mwanya rwa baurire ku rari ni rugono rwa Anto arumwe bathato baria baurire ntere cia maua aria mwankira na ndi kuma mwaka ja 2020 gutoneka mukururio jwa kura kwao. Hatukupata kabisa vile tulisikia hata sisi mambo kama haya, lakini uchunguzi umesema uchunguzi ifanywe ndio tujue ukweli, hata uhakika ya hiyo maneno ambayo unasema kuna wale walifuatwa mpaka sijui maili 3 nini. Tunataka tupate kwa hakika ilikuwa namna gani, if it is true that was a possession. Uchunguzi unaendelea, so hiyo tuachie watu wale wanafanya uchunguzi waendelee naye. Sitaki kuongea kuhusu hiyo. Kinyanyume ya polisi bairi bausunkuni bagituo kia mawanjwe na njuguna kuwatiro na ikarika ria kura kwa ba Joseph Giteme kirigarania ni bejire ikuthamithwa na nene baukaria igitene riu kinya bararega igutwa macokio na bamwe bao kinya kuregi kwariria Nteto iuburu na kuga usunkuni ibukuthithwa ndisi ya imbeti we wari mbere lakini Joseph tukwe ubawa trwe itaruba wa trwe nari na ucio myebiele weta transfer lakini o story ni owe twayira weta tweteta kwa ndisi ya ima renge to mutirima mwanka nandi itite ikuthira mianka mugwanja tuterwa macokio ndisi ya uria twithiriritie ku umweru saminthiwa nyawe na regete ikwaririe karika riu nyakethero na tuteneretie kugwatwo tae kwa ba Jose turie ndisi ya umeru tonto operation yu yathithitwe ni bo bagwatanirite na gikaro kinene kia ndisi ya Nairobi na gisio nthe mono turie sisi ya umeru. Ikinyite au andi ni tukinyite mutindwa mucini munene jwa kaunti ya Meru kuija imwe kwa imwe mwanka gituone kia polisi ba usunkuni batwathire ina akariba bathatu Joseph Giteme Charles Karunge na Bernard Miriti betire yonto kuringana na ripoti ya tumbiti kujukia akari kana enenja ba akariba baurire bari twathira ati Joseph barigirie na kuya gituone kia polisi kia Meru na baumite bena mantere cia thimangiri kenda bena mananjire emikindori
na bokinya au Kim bypass nio bombere kugwatwa utae. Tukinyite obisini ya CCI wa kumenyekana ta Bendi nawe atwira tio utwe ari monene gitende gutumbikana muntu atekwa atina maitia kana muthukia indi otiga orithiria agatwa riboti ongwa tumwe kanya na tugucokera mathanjangi na ntuku ingi na ingi watwika ritwira ijeni ruju rwa gutirirwa o ruju rungi. Weru buria buri okiri nteto iji ni kuonenie kuri urwangirwa ukaria polisi bario barwangirwa usunkuni baiji na bakumenya gukurukira ikarika ria kura kwa Joseph Giteme, Charles Karunge na Bernard Miriti na kiria endwa bao bagwitia ni kwirwa uma ina baikirwe bari moyo kana iborairwe na niki tonto bandu no beterete basokua bari moyo kana miri. Ombi langu ningetaka kuambia DCI Amin na Inspector Kanj na wasiri wa usalama wanjaribu watusaidie tupate haki ya watu wetu. Juu waliasa familia kama ni shanga na watoto ni wandogo na bado wanawatarajia. Dennis Mugendi, Weru TV, mutindwa mushini monene jwa kaunti ya Meru. Tana mbere kurumira nteto chiti nchokerete nyume karita gate kuraja na nteto nkoroke. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Mutamani yoka yothire utwita kembeche tina baita chiambi no uteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima boboko wa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire ya Grovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi.
This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwangu kuchia kuna kiugo giacho kenda gukaria ugima bwacio. Nyi andio ngachianto kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bojaire tigira no kwangu kuchia kubya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui biangu kuchia nkara na biangu kuchia kuthinja. Boja thatu tigira nguku kuchia kuni ikona rojuro ruinge na rotheru. Bojana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raitheri yangu kuchia kuchionde kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi koreo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo timu ndogo sana. Wao wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Hiyo. Joy Max Animal Feed. Rudia ndo ni sawa. Joy Max Animal Feed. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League. The high-stakes energy of the Saudi Super Cup and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Pagwita na mbere kurumira nteto cia weru tha mugwanja na nandi atugwatana na mwandiki wetu Anteto Morgan mwitikire siasa na mathekania kiri makarika ya kiume giki kiri ritho ria ithaga. Ritho ririkunira ngavana Mutuma Ntwethingia na Munoga Makobe. Empower mkulima anjinunulie ngambuti ya size yake, ngambuti ya rangi yake, no ndwende toya wanya ngambuti ya rangi otekwenda. Oge ngambuti cia nchembe eno kuweza na Makobe kawira nari ina kuweza na Makobe eta gundu kurantu bena thina tegera mama etana ombire ni naeta arageta omenye nau abwithitie sabe akamenya antu bau vulnerable ikweya ku take advantage of our vulnerability. Atuigwe kire baraba mukirite Makobe na into bingi wita gwatea. From Tadia Market. Wekea wona gwe atwire na gichunku. I'm telling you, my governor, the matters are the 1,000 you gave me. I am representing it. When you come again, when you come, because you was at Italia and the attendants chasing me away, I could not reach to you in the Goraba. Where you are starting? Ntukone charuarua ngavana Mutumani atekine antu bathatu nabo bathatu bau bau kawira munya nkuigwa lentore agwetwa ngavana Mutuma ena atyo kuga bwawe ari minister bagetinda na Ruto na kurara noe arwirire Meru nambi ile ngavana Mbonoko ambaye hamkupigia kura alibahatika hapa sasa kiburi imemuingia ama ntujaba taresari jora jaigwa daga nteto se fertilizer yu ndekwenda kuruma mukoro njorini lentore ngavana Mutuma gukwaragania amesahau ya kwamba yeye ni yule Kobe alipandishwa kwa mti pale akasahau ana miguu. Sasa yeye ako pale juu anatapikia wale wengine wako chini. Auga ngavana Mutuma te muchoreo Rais Ruto. Nimeona ngavana wenu akiwa kwa kanisa moja akiwa anasema ate
Mimi naenda kwa rais hata sababu Kasongo ananipa maendeleo. Akikupatia chakula upelekea bibi yako kila Mmeru ameshiba hapa. Itoroi metheka itogwatwa. Onare ole gwatwa buru. We mokoro anjori de mokoro anjori. Twebere Meru Tharaka Nithi na ere hau Gavana Njuki no akuthuria Kura sio leo. Akuiba kuromba kura Kura antu majite uga majita kuromba kura. Nandi urenda kubera atia No gacha kuona muntu murume munene ana kiongo kiega kina mbugite na mbui. Akengana na nguko kirao kwa kare akibwai mubire cibitari. Kanyamu agachema pole pole na lubunkwiraga. Gavana Njuki abatutemere kanywa mathigi tuchokere mara thina naja na imbio Mheshimiwa barabara eno aturondekerete onesekete takalusulula kama tina bwana mtu aletilimana na lori akabidia atonye mutaloni agomanda muri barabara ejire kuretera mathina jakaria atia bate kwenda bagituona ta mulembo tani ndonekana alume kabatika bakombegwe rorido bona geteri boge kumbuka bagakenaga riu nikirite kagukalinda smart ugage ukombukirwe teri uyu kajwe ne kukumetho apara na bobangara betite kanise na gukarakara atia sana ta kulino nengo begura kiao muno beagu ya kurama na etonto teri bona ete ko balura wega iremba muno wekirite kiremba kia waiti already wakinyaga ni cokari gokero karuta tonto igaita muntu uraga matete ndigo turi Tharaka Nithi tutegere mwana wenu Profesa Kithure Kindiki katiba eriuga atia hakuna kitu kama one term kwa katiba. Ule mtu anasema one term hajasoma katiba. Katiba imesema tu you are reasoning like a standard one child. Term ya kwanza ni ya kuleta programs na kuleta policies. You are reading the constitution upside down. Ndio kuria Rigathi Gachagua ate gutuira gukara. Unajua hata ukiwa profesa ukae na mtu ya standard 2 kama Sudi ama Kibet Faruk, akili yako inateremuka inakuwa ya Sudi ama Faruk. Wewe ni nani ya kuleta tabia mbaya? Washindwe ama wasishindwe? Hii Soprano ni bure si bure. Those nonsense must stop. Imanto Njogu, Rais Ruto nteto hiji kariatea. Hiyo ni kukosa akili ama ni kuwa na akili sijui aina gani? Sio, ni upusi mkubwa sana. Morgan Mwiti, Ridhore Dhaga, Weru TV. Paga mutegere uno tugwikira gatantante toche urutha mugwanja unbita gwantinyari kinyo gwatanira no Maureen Kinya kirinte to ingi wanachari ngathe mwana nusu itanambero kenera mibango ya Weru TV kwendera kagitaga kega. Easy.